Ndabasuhuje nanone abadukurikira, ni Professor Muhigi nk'ibisanzwe. Ni muri ya gahunda rero yo kubatuza heza kandi hadahenze. Aha turi ni mu karere ka Bugesera, umurenge ni Mayange, akagari ni Gakamba. Iki kibanza giherereye mu mudugudu wa Kamugenzi mu isantere yaho. Uyu munsi nabazaniye ikibanza kiri ku muhanda kandi kidahenze. Ahangaha nk'uko mubibona, uyu murima cyangwa se iki kibanza gihinzemo amasaka kiri ku muhanda, kiri hagati y'izindi nzu kandi ntigihenze. Ntabwo gihenze rwose, ni ikibanza kiri kuri gisaba amafaranga ana miliyoni 3 zonyine. Ubusanzwe ibindi bibanza byujuje mezire 20/15 abiri hejuru ya miliyoni 5 kuri 5 kuzamura, ariko iki ngiki ubona ko kiri ku muhanda, ni ahantu hatuwe hari izindi nzu, gikora ku muhanda rwose kandi cyujuje mezire miliyoni 3 zonyine. Ni ikibanza rwose kiri ku mafaranga makeya, nuko ari ku muhanda ahantu heza, bidasaba gukora urugendo uva ku muhanda ku buryo wahura n'icyondo igihe imvura yaba yaguye. Ni umuhanda rwose munini ugaragara, ikibanza kiwukoraho neza cyane rwose ku mafaranga makeya, miliyoni 3 zonyine, ubundi nawe ugatura ahantu heza kandi hadahenze. Miliyoni 3 rwose n'amafaranga makeya ukigurira ikibanza ahantu heza. Nawe ushobora kucyubakamo inzu ikagira agaciro, cyangwa se utanacyubakamo ukakigurisha nawe nyuma y'amezi makeya ukunguka andi mafaranga menshi. Ahantu rwose umuntu ufite gahunda ushaka kugura kandi ku mafaranga makeya, ndamushishikariza kuhagura kuko ni heza kandi harahendutse.